Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Mwiriweho nshuti bavandimwe bakunze ibiganiro bya Mukirambi TV 1. Reka mbaheze ikaze kubana natwe n'umwanya mwiza kubagezaho makuru uko akarere k'imisozi miremire ya Minembwe kiriwe nyuma yuko mu gatondo tubabwiye ko hari imirwano iri kubera hari mu Mikenke mu majaruguru y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ni Mukirambi TV 1 na Faustin Mziringi umunyamakuru wanyu maze kumenyera mbagezaho amakuru atandukanye yo hirya no hino. Reka amakuru ya Mukirambi TV 1 y'umugoroba w'umunsi wa kane iminsi no mu kwezi kw'icenda nahere hariya mu majepfo y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe n'indi za Rugezi ahabereye imirwano kuva mu gatondo k'ejo umunsi wa gatatu iminsi 3 mu kwezi kw'icenda. Uyu munsi ako karere kiriwemwe ituze karinde umutekano natwirwaneho nta mirwano yavuzwe muri ako gace. Reka nzamuke hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe hagati hiriwe ituze, abaturage biriwe mu byabo kuko bisanzwe, hari abiriwe mu mirima, hari abiriwe bakora shughuli zabo za kawaida cyangwa se za misi yose bakora. Abanyeshuri bari mu masomo bize, abagiye mu mirima bahinze barahinguka, abaragiye bafite inka zabo baragiye barahindura, nta kibazo gihari, umutekano wari wose. Ariko reka nje hariya mu Mikenke habaye imirwano uyu munsi nejo ndetse mugabo mu masaha 5 nicyo gihe bateye kugeza mu masaha y'umugoroba bari kwarwana. Uyu munsi naho bakaba bagavye igitero mu masaha ya mu gitondo kuko twabibagejeje mu makuru yacu ya mu gitondo. Habaye imirwano mu nzira ituruka za Gipupu, haje kuba imirwano itatwaye umwanya munini kiyabaye ku munsi w'ejo wa gatatu, ariko yatanze isomo cyane ku mwanzi cyangwa se kuri rahuriro ry'inyeshamba za Maimai, igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Umunsi ku wundi bagaba ibitero hariya za Mikenke baturutse mu nzira zitandukanye, haba batuye kuri Point Zero, haba baturutse Abukungi, haba baturutse ndetse no mu Marundi, ndetse mugabo n'abaturutse mu nzira za Gitasha aho bita kuri Apedic cyangwa se ahahoze hari imirimo y'ishirahamwe rya Apedic, ishirahamwe ry'abaturage hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu munsi Aduyi bamukubise, no kuva yuko bamurashe mwamwigizayo, baramwirukana ibirometere bamurenza ahaja muri Filo 14. Ni ahantu bahazi, ni ahantu hari havumbutse izahabu hafi na hirya za Marunde bahita muri Ruhemba. Aho niho Aduyi yabashe kugezwa, ni hafi n'ibirindiro byiwe cyangwa se niho akunze guturuka, aho niho wamugejeje. Kandi bakaba bamukuyeho n'ibikoresho bikomeye cyane birimo imbunde ziremereye nka za PKM cyangwa se izo bakuze kwita za machine gun. Nuko rero bimeze hariya, umwanzi yabashe gusubirayo, ariko tutarahava reka tubagezaho indi nkuru yaje kuba mu mugoroba amasaha agera ku 9:10, aho abaturage bari bagiye guhaha cyangwa se kurangura ibicuruzwa hariya za Mitamba. Baraza bageze bakutse uruzi rwa Rwerera baje abuturuzi ku musozi uhari, niho inyeshamba za Maimai zabategeye zitanga ikorasa amasasu zibitegeye muri ya ntego cyangwa se muri wa mugambi wo kubagirira nabi no kubica cyangwa se no gushaka kugirira nabi abaturage b'akarere ka Minembwe bari bagiye gushaka ibicuruzwa hariya. Ariko twirwaneho yababaye hafi, abaturage bose babashije guhuruka amahoro. Ubu tuvugana rero bakaba bari mu karere gacungiwe umutekano na twirwaneho, bivuze kuko umutekano wabo urinzwe kandi bose batambutse amahoro. Bivuze kuko twirwaneho yakoze intervention iri très rapide cyangwa se ubutabazi bwa vuba kugira ngo babashe gutambutsa abo bantu, kuko nanone abatura babaherekeza, kuko nanone abatura babacungiye umutekano kugira ngo bagende kandi bongere bagaruke ari amahoro. Reka amakuru yacu nze kuyasoreza ku makuru yagiye avugwa kuva ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri ndetse ku munsi wa gatatu n'uyu munsi mugabo. Hakomeje kuvugwa umutekano mukeya ushingiwe kuko badashaka umugeneral ukomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge, General Olivier Gasitsi cyangwa se commandant brigade, si commandant brigade mpambabarira, ni commandant région wungirije Asego, commandant région Asego w'intara Kivu y'Amajepfo. Murabizi ko leta ya Kinshasa nyuma yuko yakuwe hariya i Bukavu ibiro byabo babyimuriye by'agateganyo kuko babivuga biro provisoire, ariko ntabwo ari by'agateganyo kuko M23 bivuga ko batazigira bava mu duce bigeze bafata n'isaha n'imwe. Bivuze kuko
reka tuvuge ko ari umuyobozi wungirije w'igisirikare cya Kongo kiri hariya Uvira, batangiye bavuga ati ntabwo tumwanga. Hakaba n'abayobozi b'iriya mitwe ya Mai Mai yahuriye hariya mu mujyi wa Uvira, bakomeza kubaho imvururu, ati ntabwo tumushaka, bamuhiga bukware, inzu aciyemwo inzu ku yindi, ndetse ibi navyo bikaba byara affect cyangwa se bya impacts cyangwa se bikaba byarafashe ndetse mugabo n'intera bigerana hariya mu mujyi wa Baraka, hafi na za Fizi hariya, bavuga ko batamushaka, ari bakora imyigaragambyo ari kugira ngo berekane ko bashigikiye bagenzi babo bari hariya mu mujyi wa Uvira, banga Gasita ko azaba umuyobozi wabo. Bakoze imyigaragambyo ku munsi w'ejo ndetse kugeza amasaha ya nijoro, masaha 3 kugeza amasaha 4, humvikanye urufaya rw'amasasu mu mujyi wa Baraka. Uyu munsi wa none hakaba humvikanye runturuntu, ni imyumvikane mike iri hagati y'igisirikare cya Congo FARDC n'imitwe ya Mai Mai bita Bazalendo, ngo barashaka kudesarme, barashaka gukuraho intwaro abasirikare ba Congo bari hariya Ibaraka. Ibi rero bikaba bikomeje gutera umwuka muke, byanatumye n'ababyeyi bihutira ku masomo gukuraho abana babo kugira ngo batagwa muri iyo mvururu cyangwa se muri uwo mutekano mukeya nako wavugwaga hariya za Baraka. Bivuze kuko naho byabaye ari ikintu gikomeza kugenda cyadukira uturere turimo bari Abazalendo, ariko ni imyitwarire mibi yabo. Leta ya Kongo yafashe ibashira ku iberi ati muze dufatikanye turase M23 cyangwa se turase AFC, ariko kandi hagati yaho ngaho abaturage bari hariya tibasinzira. Reka mbashimire kuba mwabanye natwe, nshuti bavandimwe, mwabanye na Mukirambi TV1. Amakuru yacu mukomeze mukore subscribe kugira ngo tubase kuba twabageza amakuru nyayo y'ukuri twibereye kuri tera. Murakoze cyane, naho utaha.